Mar chanchin thar ngai thatu hai in reng in chibai. Tlamur ni som ni pakhat thole ni sang ni som ni. Chanchin thar team tu Mercy lalumpui. Amasan chanchin tlangpui. Inner line permit phut tharnok. Senvon rovakot tulbung electric sidvar tumani. Manipur BJP Minister Palihain BJP President JP Nada anin hupui. Manipur COVID-19 ngirmun. Manipur le Mizoram liran hning. Manipuri to Assam state official language are thangveding in Annor. Rajasthan Congress Sarkar buina alafepe. Tuhin chanchin kim changlemin. Manipur Sarkar in March ni som pasari kumsang ni le som ni a Home Department na inthoka COVID-19 le inzoma lockdown pung ani le hi shipui le ya bui anzom lein inner line permit bui pui tu hain an bui pui thailo dinga sukchol ri a umchu thamur ni som ni kumsang ni som ni a H Gyan Prakash Manipur Special Secretary Home Minga Lekha Sukchun thamur ni som ni pakhat kumsang ni som ni a inthok bui pui chan nok thei ani ta ding thu ansu thusuk mu ani angin inner line permit hi sarkarin district tina bui pui thei na ding huna alo road police station DC office SDO office amani haya bui pui ding le hi permit pesuk thei dinga aru sarkar office le mun hai khom hi thusuk ang hin lo tho ding in an thitir ngal bokani inner line permit hi Manipur ram mi shim ni lo sumdong na inchuk na sintho leile thildang dang leya Manipur ra cham lakhai ta dinga sim ani a Manipur mi ni na nei lo hi permit nei lo chun lu le suk thei lo le police in man thei an ni ti kha mitin in a sheet apoimo mani mimal mamo na leya Manipur ra mi ni lo thruilut num hai chun bengwar wat kha resel hlenga ti Prime Minister Narendra Modi in April ni som ni parit kumsang ni le som parit khan India Rama Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana hnuya electric la sitvar lo na khu na hnung tak leisang khu Senapati district a electric sitvar ani talain India Rama akhu hai po powa electric maivar atlung vong ta thu alo punga sinkhom kumthum alim hnung khomin Manipur state sunga khokil khor tam tak hai chun electric anla muno zingani Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL Pherzol District chun Pherzol District sunga electric latlung lo na mun hai intlung tirwong tumin theito pinma anlaka damte tia intol pein thamur ni som parit kumsang ni le som ni khan district sunga tai thu khwa chun electric sitvar anita ti in pu wanlal hun rangchal Deputy General Manager MSPDCL Pherzol District chun ashil Pherzol District MSPDCL sunga electric latlung lo na khu pathum hing senvon rovakot le tulbung khu hai khom electric intlung tir tumin MSPDCL Pherzol District chun theito pin ma alaka tum anga thil afet lung thei chun thlathar sungkhin hing khu pathum hai hin electric sitvar man tum ani ti in pu wanlal hun rangchal chun mason na thar palai hai zona donin ashil hing khu pathum hai tilo Pherzol District sunga khudang hing jaiso kangrengdor chiwlin thingaldor le sipui kon hai khom electric alatlung no a sinkhom hing khu hai hi chu Jirbam division hnuya anni lein anni MSPDCL Pherzol District in anphursano thu puhluna rangchal chun ashilbok Prime Minister Narendra Modi chun kumsang ni le sompanga Independence Day huna thu ashilna akhan Sarkarin ni sangkhat sungin ramsunga khotin electric inplungtir alawin tin ta a kumsang ni le sompanga khan sarkar thlungpui chun Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana hnuya electric latlung no na mun inplungtir ding khu single sangri le zali somnga panhi alo thangsuka chudungzuya malak alonia amiruk chu PM Modi in atop na tak laisang Manipura electric sitvar ani hnunga India ram khotin electric intlung tirwong ni ta anga ahungpung hnungkhan India ram sung munkil khor tam taka inthok electric anla mono thu kiltina inthokin anhung khek sukpui ta ani BJP Minister Pali Thamur Nisom Parita New Delhi fe thlahai chun Nisom Paku khan BJP National President JP Nada office a Sundar Somle Minute Somli khan anin hmupui BJP Minister Paliha hin BJP National President Kumahin Manipur BJP Sarkar chungchangle
Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh chunga an lung oino na hai an shil ni in ei thulak na chun ashil. BJP National President anin hu puizo hin Minister Pali hai hin BJP National Secretary BL Santosh le Secretary Bhupender Yadav hai anin hu puibok. Manipur BJP Minister Pali hai in BJP hautulin hai kuma an shil hai ching takin shebong na in lakhom. Manipur BJP Sarkar sungril buina thudam P Brinda MPS in Sarkar khap damdoya sumdong le manpulun khosei Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh in hum atum ti intum na hai khom athangsa nge ringa Manipur Sarkar huya COVID-19 control room in Thamur ni som ni zandar saria thusuk asima chun mi sompali numai pangale pasal paku akai thar musuk anum thushil akai thar hai Imphal West ta pakhat Kamjong a pakhat Thobal district ta sompani tu chana Manipura positive case musuk ta po sangle zakule somni panga Anvoy make active case zarukle panga Adamfel ta po sangle zathumle somni Hing district Pathum none Pherzol le tengnopal hai chu za damfel ta in Shipuyan thok an filim ta ni in ashilbok Thamur ni somni kumsang ni le somni Zingdar ni le chenve khan Lirning in Khina Richter scale 3.5 magnitude ashat Lirning in Ukhrul Manipur asoive National Center for Seismology thusuken ashildanin Hilirning hi Ukhrula in thoka marsa kilometer somparuka la Moiril kilometer soma in thoka hungin irsuk ni in ashil Thamur ni somni bok Zingkar in matak dar thumle minute som thum paku khan Lirning in Khina Richter scale 3.2 magnitude ashat Lirning in Champhai district Mizoram asoi India Rama Lirning Suipol National Center of Seismology thusukchun Hilirning hi Champhaya in thoka simting kilometer somni palia la Muiril kilometer somnia in thuka in thoka hungin irsuk ni in ashil Tulai Mizoram Champhai district Lirning deujing hin Mipui longril nasatakin asuk thithonga Mizoram tuipuiral bila khu I manizat hing farkon khobung khomi hai chu mani in lumari ngamlo ribu ka rikel tamtak an umni in ei thulak na chun ashil Assam state official language hai chu Assamese Bengali le Bodo ania Assam Rama Manipuri tong manghain Bengali tong chu official language thei si chun Inglai na Manipuri chu official language pom ani theino ding ti in tulai hnaya anin thungkhom na achun thusuk an sim Manipuri Youth Front of Assam MYFA Gonsai Mandap Kachar Kamranga Muna anin thungkhom na achun an president Seram Herajit Ampal Vice President Ima Sana Thoile how to dang hai chun Manipuri apoimoji thu shil tlangna anneya subaka Manipuri chu official language apom ani danding hai kalmang chen khat shil tlangna annei ngal bokani Juniru Khan Himanta Biswa Sharma in press conference anei huna khan Bengali tong chu Barak Valley official language ding ana Bodo chu BTAD area ding ani ti in alautar lang kha ania Sinkhom Manipuri tong manghai du tu sama latling tok no lain in zot kul ding tam tak nein anin zot kula school le college hai mi tam takin Manipuri anin chuka Assam University a khom Manipuri department na nge boka hing in chuk tu hai an ma tingir huna dingin ingtinam government thangna zongta nga ta ti in zona an sim bokani chuchau khom chuni lawin Himanta Biswa kuma hing hin antar langa an history chu Bengali hai ne khomin an ma ahom lal hun le dimasa lal hun lai khoma in lai chin na thatak an lo nei thu an suklang sabok Bengali hai to politics a how to antam lein antong official language a pompek ani ngei an ring thu an sulang sabok ni in sangai expression atarlang Rajasthan Congress MLA Giriraj Singh Malinga chun Congress ain toka hel Sachin Pilot chun ama thlopa BJP tingchang ding in cheng Bible si somthum panga in Amizora amiruk chu ka hnolani ti in ashil Pu Giriraj Malinga hi bari bila in thoka thlangtling ania Pu Malinga hin Pu Pilot le hin voi ni voi thum lai kanin bika December a panchayat in thanglai le thmasaka Rajya Sabha in thlangtom khan Pu Sachin Pilot hin poisa abuina umno inum za shilro Bible si somthum panga khom chune ka tam khom atia amiruk chuke in thilin dikno ana kanum no ani ti in Jaipura chanchin bumi hai an hmupuina achun ashil Thamur ni som pani kumsang ni le som ni khan Rajasthan Deputy Chief Minister Pu Sachin Pilot chu Congress a in thokin a hela MLA somthum thoptu anei ni in ansala amiruk chu
MLA Sompakuba Klaptu Anei no Lain Rajasthan Congress Sarkar ke thuk atumchu ahlo samani pu Sachin Pilot hi a Deputy Chief Minister ni na le asin chel hai pu pawa ban anta ole khang hai po kha tu ta chuma martonga chanchin thar ei pungle ei ngai thlak thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi